श्रोता जहां जुड़े हों वो तो एक बहुत ही सुंदर विधा है, और यदि उसके साथ जुड़ी हो एजुकेशन तो वो तो अत्यंत सुंदर बात हो गई। के हांडी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो, उससे जुड़े हुए श्रोता और उस कम्युनिटी रेडियो पर एक अच्छी गरिमामय शिक्षा का प्रसारण होता देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। Kublai pi baro ni pedang sabhai pi shakathuk kubor mata ka janbir shaban pash ki kubor ke babnai petwek mat bekongsan Penlong jing lang ke India ba ko Australia bani kran halor buntli ki mat jang ka jing dai lok khop dang ki ni apni ki de The Jurab UCM ke KGBC ke Khasi Heritage Village Hamoplang Hashwabin Penlong ke Monolith Festival. Sedang kinong nyak tup-tup ya ke jengyak denti belah tip kum ke North East on Wheels pan pen i ke jitanat bat jengrus pa ke kolshor hakathan jitela mimi. Kijing ruai berkir konten rai glasawa hamadan kur kalang hakasni penkut ekata masa cherry blossom. Badra ke Australia ya kena lakdo hakalung ICC Men's Cricket World Cup ha Ahmedabad ya Virat Kohli ya kena player of the tournament. Kikubor ki babnia. Menteri Ketenat Yadari, Rajnath Singh, but Menteri Ketenat Bahari, Dr. S.J. Shankar. Kila penlong ya ke jengelang ke baar hapedeng ke India Australia, but Menteri Ketenat Yadari jong ke Australia, Richard Marles, but ke Menteri Ketenat Bahari ke Penny Wong, hanong ba Delhi menta kesngi. Kini ki Menteri kuit lenti banyak keren halor ki jeng temu beper. Kum kilat jengeda, batru hakilat bahara. Kani ke jeng emir jengmut lang kan long hapedeng baro artli kiri batru ki jengmentoy ha baro kowe ke perthai. Na kabenta banwan ra sho ke jeng trelang hapo ke India Australia Comprehensive Strategic Partnership. Baro ar yang ken wan ra ru ya ki jeng emir jengmut na kabenta ban penklan ha ke jeng trelang hapedeng kini kiri. Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba Pinyat Singh CM ulalit jurib ya ke Khasi Heritage Village ke bah Mauplang hene ke sngi hashwaban penlong ya ke Monolith Festival ke belatmu benlong ho benai nok pra mentau snem ya uba CM la senran lang da ulampang ke KHADC uba lamprang bla bat Executive Member bedai kmi ketenat Arts and Culture jongka KHADC uba Victor Rani. Kani ke jinglet jurib ke long ru ban penya chaprang ya ke jing pen kre nak benta ke te kata masa. Te ngila shim ya karai ban ya chmat habedi ka Monolith Festival. But ni suthu ba ka Monolith Festival ka bangi thumu ban penlong hang ni kan wanra ya ka jing itu kerpang kamtam nabar jong kejela Meghalaya but nakiwe ki jela por India but kumju wat nakiwe ri shipang bantip kambha habidip ka jingruspa jong ka jabin Khasi hakabide ban kiriti dostur ke jungi Menteri ke Cabinet uba Kirmen Shilla ne kesngi ula pli ba ya ke Orientation on Transitional Curriculum Program hakasien ke beningkong na kabenta ke wat ke beningkong jong kisamla puli hak Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ha IA Ayurvedic Medical College of University of Science and Technology Meghalaya. Haba ajeng kren uba Shilla ulayaro ya ke USTM bat ulaong Bahkan ni ke skul ba kelano sinyang syaka jelah hakal yang ke puli putih. Lak ban penken mau baka IAMC kelayok pedang dia baro ke jeng menjur kum ka jaka puli ke pabiang na ka National Commission for Indian System of Medicine hapok ke tenat ayush jong ke soka pedang.
Da ka jing tmu ban kin tiu ya ki jaka jngok kai ha ka than che te la mingi ki nong nya thuk thuk nak keleng ki benta jong kari klai shim benta ha ka jing kop nya thuk thuk ka ba ship hosi ya ka bla tip kum ka north east on wheels da ka ba yat keleng ki benta jong ka ni ka than na ka benta ban sakhi ya ka jing itanat bat ki jing riu spa ha ki culture jong ki briu ka ni ka than tu ni pai benta sha ka ni ka khubor कजिंग बिनते की कम चुंगो काय लने या कबला खौद हक खतीन हिंदी देखो अपना देश कलास दंग नंगबा का कन्होन की नोंगया थुक थुक की बलायलुम लंगना का बिनता बन पिनलोंग या कनी का प्रोग्राम बन सखी या कजिंग इतनात बा या कजिंग फेर हा कलियांग की कल्चर जंकरी इंडिया बन बिनता कनी का कन्होन कलावन शा कनी का थान छते लमिंगी जंकरी इंडिया कबा कंथोप या साउथली के जिला कता असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय बट नागालैंड हागनी का प्रोग्राम या थोक थोक का बामेंताउस नम किलादन हदु सापुसान ngot की बया शिमबंता ना कल्लेंग की बंता जोंकरी किलावन हा की लाइतली की कन्होन की बला जेर करतेंग हदियन की सिम बट की मरात की बला शम हागनी का थान किता की लोंग का राइनो फाल्कन बट कमाइना कनी का कन्होन का बदन शिपोंग ngot की नोंग या थोक थोक किलायात कल्लेंग की बंता जोंक जिला मेघालय का बलोंग शिबंता जोंक नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स NEW बाइक एक्सपीडिशन सीजन 2 The kind of experiences that you can get anywhere else in the world, you can get right here. But what is the most important thing is the kindness and the beauty of this place is completely unspoken. The place, stands out because of its diversity in the flora and the fauna, and the national forests and the waterfalls and the beauty that comes with it. ये नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे कल्चर को जानने के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर देखेंगे तो थोड़ा सा विभिन्न है, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं दिल्ली जैसे एरिया से, जहाँ पास लोग ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमसे विभिन्न है, हमसे अलग है। लेकिन जब तक हम उनकी संस्कृति को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, हमारे यहाँ पास आने का कोई मकसद नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि और से अधिक लोग नॉर्थ ईस्ट में आए, यहाँ के जो नेचुरल है, यहाँ के प्राकृतिक है, उसको देखें, समझें और जानें। कनी का प्रोग्राम या थुक थुक कलोंग हा की लाइतली की फंग देखो अपना देश बनकिंती की जाका जंगो काय का अमृत काल कला राखी या का जिंगदाप का बहन्यो पसान जंग का जिंगयो या का जिंग लाइट दो जंगी बट का जिंग शंगान हा की सुरक बनपिन शाय शकी ब्रियो शफंग का जिंगदन काम बनबो या की कंदोन की बदन काम बट बन्याले हा का बनकिंती या की लिंती की सिंकियन. This Northeast on Wheel activity was started to introduce Northeast to other areas of the country, as well as increasing the love for riding, making the nature aware, making the people aware of the nature of this beautiful part of the country, and of course to promote the road safety part. Not to forget the hospitality of the people we are enjoying since day one. Very hospitable people, always smiling faces, welcoming nature. हम जो ये राइड करते हैं, राइड की हमारी थीम है रोड सेफ्टी कैंपेन। रोड सेफ्टी कैंपेन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि NRCB का जो डेटा है उसमें आप देखेंगे हर साल लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु होती है। वो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है कि आप जब रोड पे चलते हैं तो सेफ्टी गियर्स का यूज नहीं करते। जस्ट लाइक आपके पास हेलमेट इज कंपलसरी आप पहने, वो चाहे आप घर से थोड़ी दूर के लिए जाएं या ज़्यादा दूरी के लिए जाएं। या मिंता का नौनिया थुक थुक कंथे का बामारवे न का कन्होन का वायदे ही हिरमात Kabalawan banyu kejat hakatan cete lamingi jongkari India kalau kubur bakam jutib baki benta jongkani katan kadon ya kajing itenat bat kalaong padon kamban Shanghai bat kmi ya kajing ruspa jongka Mariang. Just seeing this beautiful landscape and exploring this part of India, like I didn't know that this part was this beautiful and the roads are really great, and yeah, it's very good. I'll tell a lot of people my experience and ask them to visit these places too. Hakajing elenti jongki kini kinong nya thuk thuk kin kin ma buram ru ya ki riu shlor kari bandon kajing etre lang ringkat kinong shong shnong bat kajing kintiu lingba ki rinsan pathai khubor kajing ruspa ha kajing don ya ki sintiu ki skot bat ki culture ba pher jong kinong shong shnong kaban ajing kersan ya kajing thmu jong ka ek bharat shreshtha bharat ka North East on Wheels lapens dang kumshi benta ban penithu ya kathan chete lamingi shaki we pat ki benta jongkari kumjoru ban nang kentiu ya ka jing snotanat ban nya thuk thuk bat ban pen bana shaki brio shaphang ka jing itanat bat jing ruspa jongka mariang ha kani kathan. Bureau Report DD News Meghalaya.
Shipenta ban yakun persya ke jingpang tuberculosis, but ban ai kila jingdaya ke bayo ikini ke jingpang haribhoi, ka office jong ka district tuberculosis officer, haringkat ke jingitreilang but ka North East Zone Pipes and Structure NTL Steel, kalapan long ya ke pukram ha civil hospital nongpo, na kabenta ban pensyai patba syabaro kinong syong shnong, halor ke jingdon kam ban rat dengkong ya kini ke jingpang TB ha kini ke than. Hakani ka program la ay ki jing bam ki betej ki nong pang TB haringkat ki jing ay jing sumar kumbahan riu benai. Kani ki jing shim kia ka long halor ka mat jong ka pradhan mantri TB Muk Bharat abhiyan ka balapan mi da ka sarkar pedeng da ka jing tmu ban rat deng khong ya ka jing pang tuberculosis ha ka bukut jong snem 8,000%. Kalong ka janmiet ka bapernai pat ke besngau tenat ha ke sengi ke bakhat do jong ke jing penlong ke Cherry Blossom Festival hamadan kurkalang ke bah Boy Rembong Riboy District. Kumba ke sengi ke lasep ha ke sengi ke bekut ke RBDSA Sports Complex ke lalong ke betingshan pernai ling bah ke ni ke tamasa. Ke Shillong Cherry Blossom Festival ke lanang ki ke jing don ki patba ki bawan ha ke ni ke sengi ke bakhat do na ke bentaban sakhi ke jing rai. Kirukom tenrai pat ke jing itanat jong kamariang hak te kethan kani ke tamasa ka bakhat do ka long ka ba itanat ling ba ka jing wan ni shimenta jong ki nong rai ke ba pau nam na bari na po ri India bat kumjo na po kani ke jala kinthop ya sanam unong rai jong ka boy zone uronin keating unio u Jonas Blue iba luma jaw ke kinhun Blue Temptation bat kiwe ki bala pen shot bi ling ba ki jing rai jong ki hakani ke tamasa. Ringkat pat baro kawai keri ke jela Meghalaya ru ke larake ke chat puja kentup ya ke Garo Hills. Haslong ya ke puja larake harelbong pinthor umkra polo pat kiwei ki jaka. Ke chat puja ke dei ke jingle nyam jong ki Hindu ke bala remtam. Ha ke baki aingu ke sngi na ke benta ke jing the se jongka ya ki beim ha ke birthday bat ban yo ke jing ai e. Ha ki benta jong ke rut wa shirpi bat wa umkra ki riunget ki lai lum lang ban penlong ki jing dwai ba jing aingo kani ke jing le niam ka kan thup ru ka jing ngam ba ke jing sha jing in kum shi banta jong kani ke jing le niam la pen i ru ya ke jing le kai final World Cup cricket ha breng ke India bat ko Australia ling ba ka giant screen harut wa jang ko shirpi Ka Australia kala yo ra ya ka nam job ha kalimpung ICC Men's Cricket World Cup. Da ka ba kala la ban pinrem no ya ke India da re wicket ha ka jingile kai final hinin kemiet kabla long han Narendra Modi Stadium Ahmedabad. Haba be e ka thong ka ba long arspa sa phui ran ka Australia kala la ban pindep ya ka jinge kun ha ki sau pulai over but hap no sau wicket ringkat ka jing ka mai shispa lai punyo ran no Travis Head but ubai la yo Korea ka nam ku player of the match. Kam hashwai gani ke India kala la ban ka mai shispa sau pho ran na ki san pho over. Virat Kohli la syapen ko buram kum player of the tournament kat ba Muhammad Shami lalong unong yo wicket babontam ha ka World Cup 8,000 pulai. Minta pat ni pe ke jinglong jaman ke simenang Shillong. Ke jing shit kalong 4.5 degree Celsius ba ke jing shit kalong khat 8 degree Celsius ke jing ngam gau hau kalong nyo phong na ka shi spa men step ba nyo pu ar na ka shi spa janmet. Kala bandon ke jing hap slap ka ba malumala ki kat tu ke ni jaka. Shwaban poi shubukut jauh thup kubor, pepiang sesian kimat berkongsan. Penlong jingelang ke India bat ke Australia, banyak keren halor bon tili kimat jong ke jinge day lok kapdeng kini ki art li kiri. Let jurib UCEM ka KHADC ka Khasi Heritage Village hamau plang haswa ban penlong ya ka Monolith Festival. Sedang kinong nya tuk ya ka jing ya lenti belatip kung ke North East on wheels ban pen i ka jing itanat pat jing real spark ka call shore hakathan shetay lap mi. Kijing dua bagi rukom tenrai kila sawah hamadan kurkalang hagisngi pinkut ya kata masa Cherry Blossom.
Badrak ke Australia ya ke 6 lak 2 ha ke lempung ICC Men's Cricket World Cup ha Ahmedabad. Ya Virat Kohli ya ke 6 Player of the Tournament. Di parlok dagi tuki kubor lapoi sobukut jong tuk kubor jagi mata ka janmiet hadu bini syam yang berpilih syai ke si kublai pi baro.